Polos-polos amat bentar kali gope anjing. Agies cok, agies tulung. Nah makanya dikur agies. Anjing cok. Oh skill aing diserut leketek. Gelo namahani darahna cok. Cok. Hailos tulung aing. Wah ulti eta. Wah ulti. Paeh dong. Wah diserut. Bentar. Agies deui anjing cok. Kena ya guys, cuek, Hailos mabogon, yo skill ngalengit. Tapi kalah wah diserut, bentar kali gope, cok topae. Oke anjing, aing mendeklarasikan perang jeung si Nathan. Wah diserut, bentar kali 500, cok, paehan dong, paeh. Tah, wah diserut, bentar. Modar deui cok, kajeun aing mah cok. Yang penting si Nathan paeh. Si Nathan terlihat di luhur ge sudah agies, cok. Wah, diserut. Bentar kali gope, cok teu paeh. What entep tulung Nah, gitu katulungan. Oke, Nathan, mungkin kali ini kamu masih selamat ya. Nathannya, wah berkeset serut. Bentar. Agies cok, agis. Anjing. What agis tapi paeh gak apa-apa guys, yang penting paeh. Aya aing. Cocok. Walah serut jeleber. Jadi apa AA? Sakali dia jadi anjing. Jadi apa? Tinggalikeun guys cara ngalok si Nathan. Pasti liwat ke belah dia si Nathan. Tah serut. Bentar kali gope. Anjing ngapris. Emang boleh sengapris itu? Woi eta pek sana. Cok, spliker, anjing emang boleh spliker itu, gelo, gocek mewek, anjing boro-boro gocek mewek.